kahle siyabonga kukhona into enhle siyenzelwe lapha ekhaya sokuvamile ukuthi emhlanganweni ngizwe ezinye insizwa seyifika kumina baba sicela ukuya ngasekhaya hawu ngoba umhlangano akavalwa nje baba ngiphethwe kabi usibanibani manje ngiyabona ukuthi ngizoze ngiyilwe manje ngcono ngigoduka bese ngiphatheka kabi ngibona nje kazi inkosi yami le nto izohamba izigcine phi la abantu befuna ukulwa endaweni kaNkulunkulu bese ngithi cha hamba umtshela ukuthi uthunywe imina kuyena ngithi akayiyeke le nto ayenza yimbi afike ngempela amtshela hawu kusuke kathi ngiceba ukuthi ubuthi angenze njani manje sekwehlileke manje ngibukele impi ebilwiwa la yenhlalisothi noSathane ayi impi esabekayo ubona nje ukuthi uzochithekela ibi kabi igazi efike eqathatha uSathane futhi lawa amandla angazi ukuthi bewathathephi abonta ikhona siyehlulwa manje uSathane la awathetha amakhosi ngakhumbula ukuthi ubaba omkhulu bathi wayeshethi cha uthunywe emakhosini isizwe ke seyolandela la inkosi yaso awaba angwathintanga ngathintilwana zikamhlola lezi zakithi ekhona la awuzayigoba amandiki kuphelela yonke amandla uNkulunkulu azawabusisa lento yenu maNazaretha inkulu lento umthetho wayo uSathane bethe ibhidliza kwabonakala ngempela ngathi yesuweni lento kanti khona umfana kwafika kimi lo mfana angivami ukukholwa yilezi ndatana kodwa into ayenza uthi lo mfana uhlangene nenye insizwe uNazaretha azi ukuthi seyashona uhlangene eThekwini nayo manje waseyaxaka uthaba yambingelela kuqala sawubona sibanibani uthi ngavuma ngathi yebo sibanibani ngoba ngithi wena wasowashona nje uthi hayi uqinisile impela ngashona kodwa ngase ngiye ngale kulaba baseParliament nabakulela side ngale ngase ngishona khona manje ungibona ngila nje ngithunyiwa akumina ngedwa sibaningi sithunywe uSathane siphume esihogweni kuthiwa amaNazaretha siyashoda ngabo asiphuthume thina esiyamaNazaretha abanye njengoba ngila nje ngizogibela nje ngiye ngokwehla eParliament ngidlule eParliament ngibele ngiye ngofika eMatabetule ngidlule njalo ngizungeze nabanye bazungeza abanye bayegoli bayonke indawo bathunywe uSathane ngathula umoya wami obuhlungu ngoba lento ayishoyo siyenzeke zonke lezi ndawo ayibalayo amaNazaretha axabene yonke le ndawo umubuzisisa kahle ochaza uthaxatshaniswa yini lo sikhathi lo mfana uthi baba ngakhuluma naye ngezwa umzimba ushintsha ushwabana kancane ekhanda isikhumba sekhanda wonke ngase ngiyabona hawu umuntu ongasekho ngempela lo ngoba kusemini uthi ngavele ngangavalisa across umgwaqo la ungekho khona ama robots uthi zapapaza imoto zacishe zangilimaza unele ngawolela ngale ngase ngiphenduka ngithi ngibheka lapha hayi khona awasekho lo muntu uthi ngase ngiyabona habe isibonga impela lesi emini
ngasala kanalento ngibuka amaNazaretha enza lezi zinto ezibuhlungu kangaka manje kanti ngumuntu onomvelo nomoya phansi anginalo ulaka anginikwanga nje angithethi futhi ngiyithethisela umkami nje kuphela ekhaya omunyayi iziphansi nje baba wangifuzisa manje ngibuka ukuthi uNkulunkulu wami ngizobathini laba bantu ngoba bayibhidliza manje lento labantu ngizokwenza njani la kinina kanti khona inkunzi malanga ezibusa inkunzi malanga kaSathane khona la kuthina awu baya kulezi insizwe zakithi abafowethu hambani nimbophe lo hamba wena hamba umbophe ithini cha akangaholi ibandla ufanele uholi ibandla isuka lensizwe yakithi fike impela ngimangalela ngiyazwa ufike amaphepha khona enkantolo ngidwelele sisukile indaba ngoba wakithi nje lo muntu manje kufanele sihlale phansi na ngixoxa umfuthu nje lo yini le fike usuku lwecala semajajini yazange ngiye enkantolo nje ngizangiboshwe nje azange ngenze lutho azange nginyathele nje lapho kwangiqala ngqa kanti abakithi kuzothi ngifika nje bongixhumanise naye ngamehlo kanti iyona ndlela kubulaleke lo Sathane ofikile ngase ngiyamkhoya bamfowethu phela weza mafika la duze kwaMutawu mfowethu njengoba ungilethela nje la kuma khona babulali abanukubezi beingane zabantu banquma abantu oqoqoqo manje uthuba bomkhulu uBombela la ekhona uthini uthuba bilanga la ekhona uthini uthuba binyanga ezulu la ekhona uthini ngathi ngiyambheka umfutho ngithole ejuluka bamanzi but newethu cha ngicela ukungena ngaphakathi ngilisule ngathi kukuwe konke ngoba ngilethwe uwena wangena ngaphakathi walisula babuzana uyaphila lo sokumoshwa imali engaka bethenga abameli ukuba nenhliziyo enhle kumnandi mana zathi kuthi anginiphele yami ubaba wangiphuka enhliziyo hayi usithe sihamba la sesiyaphuma namaNazaretha angiphelezela sengihamba naye umfuyi siyexoxa siyahleka sengimthethelele manje nina nithethelelani ngani bo yini uthi ngizomthola usibanibani ukwenzelani lokho baba ngikulolu hambo lusizi izihamba nami mswazi uzungangishiya lento yenu mana zajidinga inhlonipho okuyaxolisa njalo kukhona ingane zakithi la zizophatheka ukuthi umnewethu kodwa angeke ngiyifihle into nje ngisho nazi ayifihle into nje manje ke
Mfowethu siyekile sengimangalelwa ke ingane ezinye insizwe ezinye izizalwa abafowethu zimbili lezi lenenye ingimangale ifaka amacala ngithi abamabili mangabanga mathathu abebemabili lumunye lalinye bevutha pha impela kuthiwa ngifuneka nje boxing bafuna ungibona ngime boxing ngathi kazi bayazi labafana bami inhliziyo yami uthi inhle kanjani ngoba ngeke ngishintsha ngeke ngize ngibazonde futhi akuphiwe phezulu uthanda ngisho ngangizonda kabi ngikubona impela nje ukuthi uyangizonda lo mina ngikuthanda amen hey uNkulunkulu uyisimangaliso asingiqala ukuthandaza ke manje abantu hayi cha kusho ukuthi nginebhadi aqala ukuthandaza kakhulu mangivuke nasebusuku imbizo baba omkhulu uthi kodwa ngenzeni kanti manje Bombela wangabe usangilekekela wangiqamba negama wathi nguvimbeni manje sengivimbeni manje ngoba ngicabanga ukuthi angivimbela utho nje kanti indaba enkulu oqala uthi ufuna kumina ngoba uyindlalifa uyena fanele ahole ibandla ngathi fika ummeli ecasulwa ilento ukuthi siyiphoqelana into kaNkulunkulu yaphoqwa yini bahoshembe manje kubuza ummeli wami umoya wami walimala ngathi ngempela ngibuza into kuyiyo abalesi sibongo manje abona ubuhle balento hawu kuzothwani ke manje siyaphoqeka manje amaNazaretha asibuka ukuthi labo sibahlani bangaka kokwenze njani manje benzani manje uthi ummeli kahleke lapha esontweni lakini kanti kuba khona inkosana esontweni okuyona fanele ihole ibandla ngithi cha mmele kwami kanjalo uthi pho naku nje lelicala eseliqhamuka ngithi cha akazi ukuthi uthini lo ngoba kokuqala ubaba omkhulu wayengayile esikoleni kodwa ekhanda ayivulekile walabela ibandla okwalo wabela abafana bakhe abathathu ubaba uStanley ubaba Ilanga ubaba Inyanga Yezulu libandla manje ayiwasengibuze kodwa ungena olukhulu lo mfana ngiyabona lo wesibili lo ngasayinake ukusayina impela yona into engangifuna ukuthi nizwe kahle ukuthi igcinaphi ngoba akekho umuntu ongasayina ukuthi imoto leyahamba ngayo uyinika lo engakutshelanga wena uyithengile kanti uNkulunkulu kaShembe mkhulu la kusayina ukuthothi usayinela ukuthula noxolo ukuqedwa bathi baqeda le nto embi eyenzeka emzini omkhulu ePhakameni phuma kwenu aniphumanga kahle ngoba umthetho omuzwa wamaNazaretha nje akufuneki iNazaretha ulikhiphe noma kanjani anangaphuma kahle kwase kufa abanye umfana manje wanqubuzeka kodwa ngeni la kuleli cala umuntu owayefunda before usayine umfundisi ilodwa seyindala impela webandla elithile wena umuntu ofuke walichitha nje iphelile indaba yalo mfana wami ngiluleke odongeni manje
ukuthi inhliziyo inhle buka ngiyamdabukela manje ngithi umfana wami manje